masih soning tu kalau memang no jenon gobom sorkar atau BJP kecari sorkar atau non ahoy atau tu tak kalau ada arah tu maki sumber pajaman ada dalam kesi mahu memela akhirnya itu dah karya long ta metang sorkar Guwahati ta metang sorkar Delhi ta metang sorkar Tarapong pendolamara ada katuwar kasilampon along KAAC kachari atomate KAAC kachari abang pusi Dr. Toliram Rong Hang Lapen MP Horen Singh B Lapen Nilip MAC Povitro Rong P Lapen Duar Bagari MAC Mate Richard Stock B Atum Tarapong pendolamara ada katuwar kasilampon along Kidor Plup Atangka ng Pidunweg ng Jipusi Tarapong hawa radatum tuning ripon. Orang sama pelalang itu melakukan union home minister Amit Salong dan pelaso putar pada job jemah mungkin. Nasi dadah ke penangan tu kadang je ahoy lam kali lo lagi ini tu karbiang lo alat pangetan dah curi re. Setelah dah kupini dolam malam itu dah kai ke pacar uji, kupini aku misi domdom masih patah ni. Setelah dah bangke Meghalaya government pada bangke government aku pen cerap pak setelah dah ke public organize ko aku nanti kengko. Tapi itu kan cerai kom tu nanti yang bangke, langsung kan cerai kom tu tek asal situ kom. Lalu bangke penangan lo cari asal atau mesti ada dah metang ada orang cerai pasti. Alam itu mana ahoy long kemana lah bangke. Jadi itu makin bersama curu loh. Si langsung karbiang long an organisation ke organisation team tajong si ahoy dulu long langsung kan cerai kom dah makan long si risoi jang tu itu mana dah ceton nak tek. Lutan telah lebih galam lo. Lapenan peras kami pera bang kita authority person itu karbiang lo termas council alam itu ta penekinan support bukan tidak prime minister pandahang det home minister pandahang det stanon karbiang lo aki sungai ya korbut langsung alam teki poselang itu ada higher authority lo macam ni dan det langsung alam sendiri ini langsung media lo benar benar kartu sendiri itu ke demand lo patu mihat stame je prabjin pen so immediate step abang dengsi hala daga tumpan rai kon duwe nanti apa ini tu metang apa ya dui bage cerai beg nanti lalu asi ihin abang langdam putar ke teklong jenol isa hawar long dak penangan kapre kai so tum tribal atum lupi salon manipur alam samili tum tegam long hala dak kame ST penon ST ko alam ezela dak ke nichu betu sita manipur punon mizoram punon Prime Minister ka visit ke alon pik mati. Stano masuk kisu ngopor Manipur long ta mecho der kai jar hudu. Masuk ngopor bangke Union Home Minister puno Prime Minister puno masuk utak alang itu bang ane voice jures tu der. Apa dak pang samji ma anu tong ke ang der ma. Masih aku meme. Masih sombang kali der nanti masih authority itu jasemet la North East Hawar la kandak jasemet itu hills area. Itu ke employ nanti posisi pulo. Nonjong si karbiang long ahoy ihin ke Meghalaya kondet, ihin jong si Nagaland nang pet, ihin jong si inter district border. Non dak boy kanang sopen ceng lo kabang ke hapu west anata me pinangan, ihin ke Nowong district, Morigaon district langsung si nang parlo doko. Tapi napunat suceng kenta asai punatan Nowong district, Golaghat district jolahai. Jong si litum border cekhan tek pameme blotan te anisi kuna lo litum hembrek ahoy ke itu mo. Sila so putar bangke authority itu mesti mata pame bangkas pasti pame sih keme, tapi dalam itu nggak step bangke pame sih keme. Nah main meeting long insi along data bangkat pe buat bangcot kita dia nanti. Tak praktikal long si itu long isu ngomong bangke cerai komunikasi teknologi. Sila sih maksud long mesti